हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज पुणी एक नुआ ब्लॉग इंटरेस्टिंग ब्लॉग को आपको स्वागत करुच्ची। आज आम भोजी करा जाऊँ शिखरचंडी, जोटि कि बहुत सुंदर जगह है। से बहुत फेमस से पिकनिक शो करती। आज आपको मुझे देखे नेबी आमर सब से पलि सारे अलरेडी। मुझे जाऊँ बाइक रे मोर R15 रे। से देखा से मैंने सब कौन कर कौ जहाँ रोसे गला सब केम जगह से जगह को तो मुझे जाए कि शुणी बहुत भल जगह भाई आपण मानक से शेयर करी। तेणु वीडियो को शेष जाए देखु था। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मुझे पहुँची शिखरचंडी पाखे, जरा कि शिखरचंडी पहाड़ यहाँ देखुं। यहाँ पूरा बहुत उच्चार आसी, बहुत तलू बहुत हाइट उठी उठी पिचु रोडटा आसी। फीस्ट चलती। मुझे नेंगी जी सेठी केमती कौन चलती सेठी फीस्ट केमती रोषे होमती कौन केते रोषे है और केते बाकी अच्छी सेटा आपन को देखेबी। सेठी आम आम फैमिली सहित आसचु। आम जोटी आम घर भड़ा नहीं रोचु सेठी आमर घर मालिकर तापर आहरी 3-4 जन फैमिली सेठी रुहती। आम समस्ते आसचु पिकनिक शिखरचंडी। आपण भी ये आसीपर, बहुत सुंदर जगह। यहाँ बड़चणा ठू बास 3-4 किलोमीटर। अभी आपको देखा से कौन चलती बैक कैमेरा करी आपको देखा। आप वीडियो शेष देखु बस। हाँ कौन जल्दी जल्दी करा डेरी करना। ए जो से टमाटर डाल से काट काट से गोटा जरा पकन काटी दे टमाटर ना रेडी करे रखिए शांतलु ए छतुआ पत्र पड़ी ना खाई कर दे पिया दे नो କିଛି ନାହିଁ ବା ବାଇଆ ବାଇଆ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ତୋର ଅଧା ତାର ଅଧା। लिटरली केजा लिपस्टिक मारिक आई। जगह 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 रखो जगह जगह रेडी में रखा ना एक देर है ना हो तो भल लागे और गोटे कौन सा आ कुछ नहीं सब दीटा करो ना सब कोडी जगह आउडी पत्र ए बड़ा आउडी पत्र बाग डाकी की डाके देलो कोइले पानी पापा आसले रे अथदी हां से गाड़ी देना
କେମିତି ଯାଆନ୍ତୁନି ବୋଧେ। ଯୋଉଟା ସରି ଅଛି ସେ ଦେଇ ତ ମାନେ ଭଜା ହେଇକି ଯିବ। ମାଉସୀ ସେ ଥାଲଟା ଘୋରେଇବନି କୋଉଠି ଲାଗିଲ ସେ ଥାଲଟା ଆଇଁଷ ଥାଳି ହଁ ସେଥିରେ ଘୋରାନି ବା ପାଣି କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଥଣ୍ଡା ପିଇ କୁରକୁରି ଖାଇ ଦି ପ୍ୟାକେଟ ଭାଇ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ତାକୁ ଦିଆ ହେଲା ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ଜାଲ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ସିଠି ପଡ଼ି ମୋ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ପାଦ ଫୁଟିଗଲେ ଖାଲି। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଦିହରେ କିଛି ଦିହରେ ଢୁକି ଦେ ଏଇ ବାଇଆ ଏଠିକି ଆସ ଛାଡ଼ି ସେ ବୁଲୁ ତ ଖାଇଦେବ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଛାଡ଼ି ସେ ବୁଲୁ ଖାଇଦେବ। ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ ଦିଟା କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସିଧା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ଯଦି ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିଦେବି ଦେଖିବ ତମ ମୋବାଇଲ ପୁରା ଚୁନା କରି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଭାତ ନବୁ କାକୁଡ଼ି ଗାଜର ପଇସା ସେଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିଥିଲା ବସି ପଡ଼େ ଜଣେ ଡଙ୍କି ନାହିଁ ଡାଲି ଡଙ୍କି ପଡ଼ିଲାନି ଡାଲି ପଡ଼ିଲା ନିଅ ସବୁ ଡାଲିରେ ଡାଲି ଡଙ୍କି ସେଥିରେ ଡାଲିରେ ହଳଦୀ କମେଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ବସି ପଡ଼େ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ ବସି ଯାଉନି ଯା ମାଉସ ତମେ ଯା ଆମେ ଆମର ପଛରେ ଶୁନି ମା ଗୁଡ଼ା ଆଗେ ତମେ ଡାକ ବସିଯା ସବୁ ବସିଯା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ବାସ୍। ମା ଭଲ ଲାଗିବ କେଇ ଜଣ 2 4 ନା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଖାଉ ସେ ପାହାଚ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେମିତି ବସି ଯାଉ ସେ ଉପର କ'ଣ ଲେଖାଇ ଜୋତା ଚପଲ ମାଦ ରବି ଉପରକୁ ନିଅ ମାଦ ଧର କ'ଣ ନାଇଁ ପାସ୍ ହେଇନି ଚିକେନ ଯିବନି ଭାତ ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ହେଇ କୁକୁରକୁ ବାପା ନଟା ଛାତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାକୁ ଟାଣି ଯିବ ହେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ନା ଦିଟା କରିଦେ ମା ଦିଟା କରିଦେ ପାଣି ଚାଉଳ ମଟନଟା ବାଡେ ସେ ଆମର ତ ବସେଇ ଦେବେ ତୁ ବସିବୁ ଯେ ତାର ଭୋଗ ଅଛି ବସ ମାଇକି ବସିବା ଭାତ ଅଳ୍ପ ଦିଅ ମତେ ବେଶୀ ଭାତ ଦିଅ ଭାତଟା ଅଳ୍ପ ଦିଅ ପେଟ ଟାଣିବା ଏଇ ଡାଲି ସବୁ ମଝିରେ ଦେଇକରି ଆଣି ବସଉଛନ୍ତି ମଝିଟା ମଟନଟା ତ ଏଟା ମଣ୍ଡ ବଗିଲା ଆଉଥିର ଆଉ ଆଣ୍ଟିର ବସିଯାଅ ଆଗକୁ ବସିଯାଅ ଆଉ ଲିପି ନେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆମ ଧୋଇ ହେଇନି ମତେ ହାତ ଦଉଛି ପାଣି ଦଉଛୁ ନା ପାଣି ଦିଅ ନା ଛାଡ଼ କ'ଣ ଅଛି ଛାଡ଼ ସମସ୍ତେ ଆମ ଛାଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ମାଗ ଦଉନ ପାଣି ଟିକେ ଆଣ ମାଗ ଦେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବା ତାହେଲେ ହାତଟା ଧୋଇ ପକଉନି ସେଠି ହଁ ଖାଇବି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ତଳୁ 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 ହଁ ସେ ନରମ ନରମ ଦେଖିକି
ବସୁନା ଭାଇ ଭାତ ବଢା ହେଲା ଶୁନି ୟାର ବସ ସମତେ ବସୁନା ସମତେ ବସ ମାରି ଦେଇଛି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କର ସମସ୍ୟା କର ନନା ଉଠିଲା ଟିକେ ଆଗରୁ ମାଉସୀ ଏଇଟା ନା ବୋଉ ଏଇଟା ନା ସମସ୍ତ ନା ଛତୁ ଛଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଅଛି ପଛରେ କରିବୁ ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଆଣ ନିଅ ଆଣ୍ଟି କଣ ଏତେ ବଦେଇଲି ଦେଖୁନୁ ଆଣ୍ଟି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ बंद कर देवी बंद करवी छतु देवी छतु ना ना एते राजी हाथ मारी तू खाइ मारे मोर खाइबी ता छाडी तमे खाइबा हाथ खाइ मोर खाइबी ना ना भाई अरे घर को टिके दे देबल से एक कथा रानी के देई दिले मुझे नहीं वो एका से तो एका तुम पर रानी की समुदे भजा बेली मोर रात्रि खाइबे मोर बा देई तू मान के तने कुछ देला आलो को कहिया କଥା ना नहीं नहीं आली सब जगह छुट्टी हो जाए टिके छोड़ा है सेते छोड़ा है साइड खाइ जे टिके देके दियो जानी କାଠ ରୋଷେଇ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି 300 ଟଙ୍କା मला କାଠ ଆମର ଟିକେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ନହେଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ସଟେ ନା ମୁଁ ପାପଡ଼ ଖାଇବିନି ମୁଁ ପାପଡ଼ ଖାଇନି ମୁଁ ପାପଡ଼ ଖାଇବିନି ସାଦା ଖାନ୍ତି ବା ଆମ ଖାଉ ଆଜ ପକ୍କେ ଦେଇର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହନ ଟିକେ ଏଇ बहुत बढ़िया खाई साले କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ पिंडर प्राण खसिला वाला कोई नहीं होबो कि न सुती करे ଦହି ବରା ଥିଲା ଗୋଟେ ଖାଇଲ ନାହିଁ हेलो रंजित बड़ा बड़ा खाने खाइ कोन दिन छुआ तो तांग बे मना मौसम बड़ी दी मौसम बते दे मने से जाओ के गैस नहीं